Hello family members, apnen kina se isobra amihan ke life pal rakhi dina ajibi iman khushi bra amiana life rakhi dia karni age de isro ke thanks dia se aro ajidu moi mala Christian Education Ministry la supervisor taila waiting dia se hulibi cha kali pursung bra ki kam kuri ase chutu video lagina ase edu ba itan sob apnen ke khata bra dekhai dibule ase sai dibi Aro kiman junbra amike support kuri ase. Thank you so much. Apnian morom karni support karni ami bi 13 ge pungchishe aro napauri na moige support kuri thakibi de koine dibi koi ase aro moi video khata dekhai dibo sai dibi de. To yati ase san suki ase sabido kali pursung laga. Edu party dina decoration du natural laga brai banabole ase. तो ये तो हम रेडी कुरिया से दे आपने इनके दिखाई दिया से इधर खत्म हो या से आरोमान ला बोर्ड चेयरमैन भी सभी तो इमान लाइफ सैक्रिफाइस करी ना इना मोटो कुरिया से है तो आरोमान ला वुमेन पास्टर तभी सभी बिशी दुख पाया से दे तभी आरो इतु तु तभी कौन बात तो खत्म हो ऐसे और ये दुकान तो फाट सात पका मानो कान हाय नंदी किशोर माला चेयरमैन आरो मोटा चेयरमैन बड़ा चेयर बनाया थे Kushi tu pas deh. खत्म होशी दे इधर वार्निशी हालिया नहीं ना पम्थिंग कद भी पम्थिंग चतरा चार्ज दे पास्टर ला माइकी हेल्प कुरिया से Aromal Sunday school teacher. Chuti lo kan bi motop kure ase. Christian Education Ministry la chairman to sabi to bishi tuk pas de. Achi na kali bra ase. Hoi kali aya hoi to hota ase to. Ek baar to sai dibi. Just to cut kon dekha awasi hone bole ki. Itu kan bis itu pas itu party di kam kuri ase. Ayah, nerke pelam lena. Ayah re. Mano korom bera sabi to. Pui bili na pada roju usorde sabi to. Kali bi gunai. Dunia mangso de tu paile bi. Atma di to blessing dangor ba ase to. Hai to aro ayah moi la friend boila laka sabi to. Ayah moi laka friend. Moi laka ex friend ase de. Moi jin to muri le bi loi jabole kotha purise. Moi jin na promise na ko na ke muri boloi jabo kone promise kore. Sabi to sabji bana khan. Bishi gorom ase holi bi sabi de na motop pajo kore de. Isor bhai dangor blessing pabole dibo. Hello. Aji kali sabi to. Hi.
initiative akum jeri ibai nyamu atsa izakya owachi chushulam ko ade Bible reading and prayer in the Mrs. Voting Women Prosecuting Bill can be captured. Let me read out one scripture portion that is taken from Ephesians chapter 5, verse 33. Ta he narrated now Saturday, narrated a parent boy, literate Maribai, or literate nearer Chilling Japan. But it also appeals to you, every husband must love his wife as himself, and every wife must respect her husband. This is the word of God. Let's look back and pray. Asana mazani surok pamla maida kududa yuji jo mazabulno inenjo kinguba Limno amon sasum zero va Tsingsejoli. Tina manara na moacham kuhiba kukamba thapchela ashu ko mimela muyuti kdoina kukampu kukam tekram moachno ba zona Reception. Custard party. Hi. Tu pas na? Itu Mr. Ati. Aji laga designer tu tayar sih. Konyak manas na. Nam tu Ati konyak manas sih. Friend kan harbai na tahi moto Purusha sabi tu sob itu design banado. Aji tu tay laga Ati na sih. Man la Christian Education Ministry laga supervisor. Aji tu tay laga Mikey lu ya sih deh. Itu asih. Papa hoshe. Next month brother Father's Day gift pai jabo. Aru itu man laga board chairman asih. Na bishi enjoy ase na jido aro bridesmaid khan du idu hana ase osor bra dekhai dibo taila maiki du idu ase cho hello idu ase koina dekhai di ase bitor de sabi to idon idon sop aro mati wali bi sabi to idon sop tu tai brai panai shi de tai tu konya ka se tai la nam tu Ati ase to tai panai de aro na discount bi ase Konya mana ase hoi do moi friend this credit hoi do sabi to lagi shuguli next time tagi mati bi sabi aji to sob natural laga na idon bi banai she ay pichi tu pas de man women ministry aro education ministry ayare tu pas de idon education ministry khana se aro kitchen de du
women ministry khan ase ide to chair khan sob loi ja ase bishi duk pai se de ri ja aya isor bright blessing diboi ko noi mala chairman bi sabi to last tak poi ase aro moto puria manu khan last tak ami khan bi dia decoration khan olai she to itu khan sob ready kuri ase malik ke dibole to itu dakhe ase aji laga to kam guri thaka bra iman blog banabole para nai bishi sob to dikhabole para nai holi bi khata khatar ba dikhai di ase to next day lok kurbo de bye